សួស្តីមកកាន់ Hayday វគ្គ4ហ្នឹងហើយsorry អ្នកនរគ្នាមុនហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់កប៉ាល់ទៅហើយអត់បានចុច record អញ្ចឹងទៅអត់បានឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថាកប៉ាល់ខ្ញុំចេញទៅណាបាត់ sorry អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ជើងក្រោយគេឲ្យយើងមានការ៉ុតមានការ៉ុត raspberry ហើយហ្នឹងរោមចៀមអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគិតថារោមចៀមដូចជាបាច់តាន់កាត់ទេហើយសម្រាប់ raspberry ក៏បាច់តាន់ប្រមូលផលដែរសម្រាប់ទឹកការ៉ុតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមទេបងប្អូនព្រោះថាខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយគ្រប់ដើម្បីទិញម៉ាស៊ីនកិនអញ្ចឹងមានតែធ្វើតាមតាណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅយកពោតបឺខ្ញុំសិនពោតបឺអូច្រឡំអត់មានបឺអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំត្រូវចម្អិនវាសិនអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំត្រូវកាយគេអូច្រើនពេកអត់មានទេអត់ចង់លក់ឲ្យទេលក់បានថោកហើយវាខ្វះណាគ្នាវាខ្វះសម្រាប់យើងប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់ចាំបាច់ត្រូវលក់ទេកុំចង់បានលុយពេកអញ្ចឹងណាយើងមើលពីស្ថានភាពចាក់ស្ដែងហ្នឹងព្រោះថាអីដែលយើងផលិតហ្នឹងវាអត់ងាយបានលឿនវាឧទាហរណ៍ដូចជានំខេកអីវាត្រូវការចំណាយពី3ម៉ោងអីចឹងមកបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវលក់ទេយើងបាច់លក់ទេអូខេឥឡូវយើងមកមើលថាយើងខ្វះអីខ្ញុំនៅតែអត់ទាន់មានជួសសម្រាប់លក់ចេញអញ្ចឹងពិបាកមែនតើអូខេឥឡូវខ្ញុំមកដាំសណ្តែកដាំអីសិនចាំគិតបន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំដាំពោតហើយដាំអូវាឆាប់ពេញតែដំងហើយអូខេខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំដាំទៀតវាពេញហើយចុះបើខ្ញុំដាក់ពោតបឺមួយទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំត្រូវការដោះគោដើម្បីទៅផលិតបឺតែជាស្ដែងឥឡូវវាពេញទៀតហើយគេថាអូពេលនេះខ្ញុំមកត្រូវប្រើរោមចៀមព្រោះដោយសាររោមចៀមត្រូវការលក់ចេញទៅកប៉ាល់ឥឡូវមានតែដេអាវអូខេពេញទៀតអូយសែតមែនតើចង់ធ្វើនំប៉័ងដើម្បីធ្វើ burger ទៀតអូការ៉េមអត់ទាន់លក់បានអត់ទាន់លក់ចេញផងសម្រាប់នំខេកដូចជាខ្ជិលធ្វើអស់ ingredient សៃឡូខ្ញុំពេញទៀតអស់ហើយដល់យើងគួរដាំអីទៀតsoybeanដាំហើយអីដាំបន្តិចមកយូរតើដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវដាំអីអូយសែតតែណាអូខេឥឡូវខ្ញុំដាំពេញប៉ោះដាំលម្អអញ្ចឹងដាំមកផ្ទះនេះអ្នកគ្នាសម្រាប់កន្លែងនេះអាហ្នឹងពេលដែលយើងដាំអីដែលនេះចឹងវាលោតនេះប្រអាទិត្យហ្នឹងវាលោតដល់យើងចឹងយើងបានលេង
lên game từ goal chứ ok lớn nhưng nó khi lư cái chuột vậy cái bánh cái chuột vậy nhưng cái thay nhưng mà thở pra raspberry thế bộ rồi xe thank you so much rồi xe chân cặp ba cái thở ca raspberry chân nhưng mà lụa thì xong cái tục mòn ok cái thay như thở cả bên thế đây nó khăn ơi thở mất tờ sao thì đang chơi nhóm bia nơi lọ tụi nó chứ bây nhóm thời chơi nè tránh bia style bây thời cắt tóc ở nè lời em xem là chat thay lụa các bạn cho sorry lụa các bạn thôi đâm bay lời như tầm season gọi rồi từ cái chapter rồi nó như chapter card sao ta nè mà anh biết nào khi nó sao tập pi cầm mà rất rồi có ấy này việc toàn đo như vía trong bật thấy như bọn ai vô bài này sad một tên marketing luôn mày tiếp theo lục có rất là bùi đâm luôn ôi chứ đâu đây bạn tích xong anh đi nó khi ơi nhưng bà bạn xâm ra chân men tàn ta tới nhưng thời lụa vì sẽ ta là bỏ đai bỏ để đai trong như một trong lụa tên nhựa đôi chiều bộ phai đi chứ nhưng mà trong lụa vi tê bộ pê đai bà lật mà đó vi du vi chân này pê du ok lâu dương từ bộ màu đỏ cô dương quanh máu nhưng bờ khi trong thử cả bờ ôi cả bờ ok khởi nhật đang tích shopping thế đây ok rồi rồi chị admin ấy thì đấy nhật Peter just bởi chẳng stop khen bảo nhóm tùm hôm tôi bệt nhóm kịch in cái cả tôi miền cái đà cột còn chẳng chọc đời mà lâu nó dương thử rong trăm các bạn bay mau buồn mau đấy trong môn dương chặt tránh dương thử phải lật trong này xanh trong này chút trong này ok chẳng xem video về 4 គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងរងចាំទស្សនាវគ្គ5រយៈពេល4ម៉ោងទៀតយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតបាយបាយ